कब खालिद अल-कुवैती कोई पूछेगा किसने मोदी की बारी दी, बोला खालिद अल-कुवैती। खालिद ذهب بوم كريستيانو رونالدو جاب खालिद अल-कुवैती। الدولار जो दिनार में बात करता है खालिद अल-कुवैती الأسطورة الحكومة without planning بدون تخطيط بدون كلام خالد وخالد 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 خالد خالد كذاب خالد كذاب خالد كذاب خالد كذاب كمان على الحكومة يا الأسطورة يا تيك توك الدبي يا صنامي يا زلزلة يا طوفان